Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Olehi Choacue at Cosquitzin, Nikela Kulbal, Salika Angela in Solok Salisantilhu, La Isara Lux ut Jorin Jacoch Beninkil Chiruli Hunk Amokain. Lishholomil Katsolbal Chiruli Kutanain, Nashche, Shtzaklok Ru. Leqatzolbal chiruli kutanain nakataw sa Lihu Juan capítulo 19 versículos 17 to 22. Sa lihona lain akstenik, akseek, aksakek, akshkulchishjunilik aru liqaqwa Jesus saruqeb li soldados romanos. Anakwan, Jokep chishkambal liqaqwa Jesus salinajej barkuitesh taqsi chiruli cruz. Utlaq Pilato kishkoxlajun litzib litishkes ashjolomili cruz. Renak teishnaw aniha an likwank chiruli cruzaan. Kishtaklash tz'ibankil saliati nubal latín, griego ut hebreo ut nashchejijokain. Li Jesus aj Nazaret shreyeb laj judí. Juan 19:19. Eblaj kamulbe salipabal eblaj tij inga keshkul ruli arukish tz'ibalaj Pilato. Keshkyal shtebal renak tishjal. Inga ma tz'iba hain tz'ibaban hain chankebre. Habanan kishyeli shin tz'iba. Kama takwina kwahun likwankila likiberesin krelaj Pilato chishtsibankil likabae hain. Shpanakrelik chityal li anillo keb shtaksinkil chiruli cruz eblaj kamul besa li babal salihona laan uteblaj tij haan tzaqal lish akwa behil li ruchichochain. Salihona lakliqagwa Jesus akwank chik chiruli cruz. Nabalep li poyenam li yokeb chi ochbeninkre. Nabalep li yokep chi se enkre li yokep chalbash sailep li shchol shpan li karuyo chi kulmang salikutanaan. Habanan kwankep akwi li rah yokep rek ankil chirish li karuyo chi kulmang chiruli hona lain. Utsashtian qebaan chirok li cruz. Barkwi kwank li qagwa Jesus nataw li mang hun reheb li shtzolom. Hala Juan. Li raro shpan li qagwa Jesus chan. Ut li shna li qana Maria. Ut kwankep chik shkumon. Nakhter nakliqagwa Jesus kikamek sali templo renaqtaq ashtesiq chiru liqaqwa Dios laj Simón kishnaw naqhaan tzaqal liqaqwa Jesus laj colonel lixyolak chikanan sashben ruchichochain salihonal chaqaan kishyere lish María lishna liqaqwa Jesus la atchan jun lich'ich tashaqoqre la kwam Lucas 2:35. Utzalijonal tzaqala'i naqliqaqwa Jesus kwan chiru li cruz kishkupsili rilobal re rilbal lishna li shaqsho chiru sashtona li cruz utkishyere lishna at ishq kuaran la yum tojanaq kishyere lishtzolom kuaran la na. Juan 19:26 ut 27. Kama takwinaq yo chishkanabankil saruk lish tzolom li raro shban la Juan lishna utanak kwan taqil li atin shtzaqlokru li atina in narajnashye naqshtzaqlokru chishjunil shraqek chikanan shbanuk chishjunil chitzaqal reru usajwal kibru rilbal usajwal rarabinkil rilbal likaruyo chikulmang relik chichalaq liyo chikulmang arin han naqyo chitzaqlokru chishjunil likarush kihom chaqliqaqwa salisantilhu chirish li Mesías. Haina rakhbinashye naq akshtzaqlokru chishjunil maka junaq likaru inga takishbanu liqaqwa chitzaqal reru. Chishjunil likaru kipatzek re naq tishbanu shban li Dios chukabej kishbanu chitzaqal reru liqaqwa Jesus. Karuna rakhnashye chishjunil in choqqa naqkwan. Lishpabankil manaqinka shpabankil nakanasa qanaqkwan lao. Liqaqwa Jesus kishtzaqobresiru chishjunil likaru tenebamil chaqsashben shbanunkil shban li Dios chukabej chirish lishkolbali ruchichoch anaqkwan nasaw saliqachol shbanak naqanaw naq moqontol elq habanan li atina in shtzaqlokru ta ek asin tashaqqay chiru likutana in chishpabankil naqhaan tzaqal laqkololqe manakapabaj kwilaat naqchishjunil li rayla likishkul liqaqwa Jesus kishbanu re qakolbal Adiosha kwenaq shinagochbeni chiru li junk amukain saliqak angel tzolok salisantilhu la isaralux ut junelik nikela waqbal renaq tinagochbeni sa junchik reheb liqak angel